I rose my rose. Chapunja sweetheart. Moja man needs some booze. Enjoy the Naguya dinner yethu lapha esentini yabo. Akhululeka anytime mina ngisazokhipha friend as long as wena happy, usharp. Simnandi. Otherwise kunjani? How is it? Like ufuna ukuzwa from wena. Because mina like ayazi ukushintsha kwami environment. Ngiyiba smooth. Right, right, as sharp. Enjoyile man nanoma nje bosongiforce ukuthi ngidle ngefork and knife mina ngazi ukudla ngesandla yabona izinto okuzenza lapha Akhululeka usazojwayela yabo indaba nami ulibele udle ngesandla la endlini ngeke ujwayele so obvious kumele at least uzamazama yabo uthi nje fork and knife nyana uzojwayela okay ke ngizozama nje ngizame nje yabona lapha endlini ukudla ngefork and knife ngoba izinto zenzile nje izo ngithaliseka amahloni uzama azigcina uhlile kuzamile yabo another thing man wachoose wakho lo prudence yabo like skipani ngoba manje nowadays ngiyambona udlalela yini la last thing ngaka umakhenika wami like ula ngida ula like skipani hayi